E toru rau ngā tūranga mahi ka poroa i te manatū Aorere. Hei tā te kāwanatanga, koe nei tētahi wāhanga o te kaupapa nui a te rōpū o Ngā Hinara, ko te whakaheke i te whakapau ngā pūtea, mā te whā te kau miriona tāra. Heoi ko te pukuriri o ētahi, kua taka te toki ki runga i te tari Māori. He ingoa Māori tō tēnei tari, engari āko ake nei ka mimiti haere tōna kanohi Māori. We are proposing to disestablish the Māori Policy Unit. E toru rau mārima katoa ngā tūranga mahi kai te hiahiatia e te manatū Aorere ki te whakakore. Ko tētahi hoki o ōna aronga, kia whakawhaiti hia mai te whānui o ngā tūranga e toi ana. We're also proposing the appointment of a kaumātua for the ministry, the establishment of a cultural support role for Māori. Kaore ngā kaimahi Māori e hiahiatia ki te kōrero mai a kāmera i te rangi nei, engari i mea mai rātau kia te karere, ka whawhai rātau mō tō rātau tari me te reo Māori ki roto. Tāpiri ki te whakakore i te wāhanga Māori e waru te kau ngā kaimahi Māori o te manatū Aorere puta noa i te ao. Kaore i te marama e hea o rātau tūranga ka poroa, engari kaore he kore ka taka te toki ki runga i te nuinga. Kei te tino whakahe tēnei ratonga tia ki kaimahi. Our fear is that due to the level of these changes and the upheaval, is that the ability to represent Māori interests correctly and effectively could well be lost as people are distracted. Nā te mea e ai kia rātau ko te iwi Māori te kanohi o Aotearoa. Ki te mimiti taua kanohi, ka tahi ka maroke ngā whanaungatanga i waenga i e tahi atu o ngā motu. These cuts could have significant impact on Māori representation overseas. We note, for example, that some advisory units back here in New Zealand are at risk. They're being downgraded from having directors to merely advisors. He tū tohunga noa ngā whakarerekētanga hou i tēnei wā, ka kotahi marama mā ngā kaimahi ki te tuku i o rātau whakaaro i mua i te tīmatanga o ngā kati. Jasmine Pearson, Te Karere.